Dr. Jim No Mauto MLA Barim Kanong Tumai Conferency ha kharatrik unaitung arjar puar lople ya kalinti ya kejat kablata bha dikimau stang kabanam syakayeng darbar kasnong nongra kabadan hakadong nong pedeng kani kalinti ya kejat kadai kablasna nakajingno senyang Dr. Jimino nakajing angnut kinong song snong banjarap nele ai na kabanta kasnong layadon lang hakani kastep no ba bi pungro rang ba snong kadongra ba peter rang ba snong kadong nong pedeng nongra nalor kweipan Ngamdai shu MLA menta, ngamdai MDC, ngamdai MLA. Bendre ngasu po pada hadian ke jingkerpat. Nasi katu kami kinong syong ki omba ba Jemino belai ba MLA mo. Ke jingeram nakaliang jongpi kebaidai bat ke dorba snong. Di nakaliang ke jongang ngamdon scheme mo, ngamdon scheme ngamdai MLA. Bendre nakaliang jonga simpan kat mengalahi ya persyang hiban keniari keti ke jingeram mo kat kebangilai. Dia ngisgo burom kamtam ke dorbar marna kaliang junga ngasih burom ha ya ke dorbar snong bat ngilai ya ke jing trekam jong dorbar snong nongra ru ko ka jingelam jong iba ban pungrop mo ya ke jing penyat bet penyat runti ya ke snong ngatau hi berhowe dia ngarung ngadap ke jing sukmen bangayo ban ai ban yeno senyang lang mo ban plie ya ke ni gelenti ke ban kani ke bayat kani ke yang dorbar Walau ada ide jing ai berit, jing nok senyang berit, berganget bahkan long ke jing mentuai ke jing gerku, ke dorbar snong ni berkowe. Nah syukwa banong dengan ni kowe nga men kini ki kendiat sengi, kepor bangalet setesya nong lum, bangahyang terter ke belenti ke bangasna, men bang adang long MLA mo, ke bakot situ lajan arklur, engka, bisna yang ke belenti. Sate syabrai ngampoi berkat ba katu belenti bangasna adu itu gipor bawa baletno memang adang long MLA adu mentam pada don kam ke repair nomor beli lasna ketuga teknologi ke bertemai dekitu plastik sel dengan nget ba mo ada kadang dalam belenti namni sukmat ru bansna ya kum kini kita surok nasrai kan long ke jing mentuai bat mo kan long ya ke jing dunong kan wad ke sarkar wad ke department ru nomor sisian sana kan ya itu mo abang ayat nanti kita kan adap dari jing sukmen mana adu tigi puar belong MLA adu mendaru ketuga surok kadang ne kumju mendadon kam yang repair memang sem dengan nget ba ini nanti barit ru mo ini ru inlong lang kita kejuk ke rukom balasian nang ni syahmat pada kejing beteng nakaliang kejungi bantre ke kampat ba nginang la susu banle diki kam ki ba kam ha susu akan digas nong nong ra badha ke konstituensi hi berkowe